Tlang au channel lau thlir thin tu zong te in zawain chi bai le vek ule tun chum video a po hian movie mu nom tak tlema chi bai lampo lek lek neni kem ti hi torkim taka thira ngai thak ho na hun ilo nei lang umyang Nupa tu khat Linda le market su anin nei champhapuala zanria ei chuak tura in siamin an lim dun viau an chen omloka cheng Barbara kuta chuan an fanu Chloe chu an da wangin an ngai po chadun viawani Chloe in pasta e chaka wangin Barbara chuan siam sakatuma chuti lai tak chuan engtine monitaka buai de huin anaw Chloe chuan pui ve tumin akut ati kan phatani medic saubo thlenghalin Linda te Nupa chuak po an phithorang khermai tin alandana chuan Barbara hian Alzheimer nei to in naw tur chuan atlak mel don talawani naw tu tur an nei tak don lo wangin Nupa a na thok ve Linda le Mark te po an ruwa buai dun ang reng viau mai Linda la chuan an fanu chu hun puma enkol du viau ma se ana hanban san hlom top mai chu a uideu ro boxi naw tu dang lak chu antana chaberin shema se tunge cha anga tunge rin ngamang tia chuan an buai le tho Mark phei chuan kan in pahni na jok po kan sa zo ve thuak to a kan sak zo huna te chuan alo aman vela changin sum enge mozat kan hailut ve thei to anga I hlo ai te chu a phushu thei mai lo mo ti in nu jok chuan a hna bansan pha mai ma se poi atilo ang reng viau mai atu ka chuan Mark po in an in pakhat jok chu lwa thei thuaya siam tumin abuai hle afanu Chloe chu ambula omve in naw pangti taka a har viau mai le ngala a ven sen me ulo chu ani khoi lo te chu khoi ve zok zokin me che pakhat phei chuan ron po thak sak man lo phei sila chu a in tina man viawang le chu nu chuan apa hne na shwai ngalin he me chia hi aming chu Heather ani a market chuan afanu Chloe in angai nat ngal zia amu in cha ati ta phian maya an chena in lama shwai ho in anupui Lindai bula chuan an fanu omsak tu turata na achat arin thuachil ngal Linda chuan achungchang engma sha chian po kan nei mangsilawa ati chi donem ni atia Markla chuan kan khwa cheng ve tho hi ani mela acha ang ati de utlat reingial an soidun nu in adu phot chuan omselani mai lom ti in thuan ti tlutani Heather po in poisa tho chwa bel dan tur alaw ngai to aruk lai tak nia soin an som na chu apom saka tun ma po in naw na te chu ka thok chin to alom ti in a tho na hlui te phone number te chu in biak du takin ti in apevel thlap bok ngai ngam thei zan lo Lindai chuan a tho na hlui nia a soi number chu ngai thatnan shim an kola ani po in mi chale rin tlak tak ani thu ashilawangin a thoveng de huai a enga po chulo ni se in chunga neni kem waruk shim chu an fanu himnan le ngai chat zual nan po acha shim dona an shiata wangin neni kem wa chu an tumtani dornei tupa in acha ber chiani e tia ko mu ngat chu lein an wata a Lindai po a thoveng ta de huai mai achan chu office na tho pa po in lama afanu le ama tu chitavel zong te chu a mu ruk thei vek to wangani Chloe le ama tu Heather te chu kota in fiamin in chunga Heatheri alu lok hlanin an in bulmaya cheng le reingial Chloe na lo thok chin to tu Barbara chu anaw chin Chloe angai ema wangin aron kala chutia hlim taka Chloe le Barbara te in bevel lai lo mutu Heather ero alom ve tlat lo pochen ngalin ithil ti awang khan he chung kwa hian an hote mai chenya o an nuna ka omta ka wanga an lom zia hi ni tin min shil chin ti shala zakhle roti in Barbara chu achil zui shep bok Barbara aliam fel che tia Linda la chu aron hovel ngal mai sinen Heather chuan niak phoi mi alawa dot soile ngalin Barbara kharon kala ahna ka chu saka ngayin miron an khum shepalom le atile dai Linda chuan o ani chu avan zia lo em
Adam samla uwangani tiin shethiam sham turin atitop. Barbara nuam theilo chuan an len lainin aron ko lea. Heather bok chuan achang fule hlau mai. Barbara chuan Linda emu abiak tiin. Thil thleng kha pui ka tilutuk ka in thiam lo tak zetania o tiin. Ngai dam adi lea. Heather chuan Lindai anga ngei taka chang mi a me in. Nang pitar kha thivat la ato ka nei chua ativel nia. Hemi zan vek hian ama ina Barbara chuan a in chunga thom danglam sha in aral khel hle. Ama taka mu chian thei si lo hlim thla chau te chu mu in azam tak zet bok. Van doi thak tak mai in atuk zinga la chuan Barbara thi tho chu an sheta thut mai le. Athi chan la chu mani in that nia rin ani awangin Lindai po in makati viau. Ani ang kumrual zet to ina ama nun na hial alak ngotor chan chu asya thlor lo baka. Ahmu nun na bera po engma ngai chat lo na tur ala e si lo wangin makati lo thei lo ani. An Nupa a Barbara vuina lama an kalhlanin Chloe le Heather te chuan inan lo ngak duna. Ina an let le nu chuan an in chung fel fai ta duak chu makan ti Nupa viau. An naw tunu in an in alo ti fel sak tilawang chuan lom viau zok takani a. Mahse Linda ero alom haulo. Heather chu mungalin ina ti fel chan azot ngat. Heather chuan Chloe amu hil de sia hun ol no kha nan kalau ti ve mai ni kha tin changa. Lindai la chuan he hmuna hian Chloe tur chawalak ini a abak thildang engma ti angai lo ati bung mak. Linda chuan aneni kem setup footage how chu mutma a enle zoin engma tilova Chloe le Heather te darkar thum vel zet thutlenga anti ti dun char lai chu mo in makati viau. Chuwa chapa a fanu Chloe la chuan a eitur siam sakte chu a eidu tareng reng lo maya. Nang ai chuan Heatherin ei rong bola thiam dai zok alati bye zui. Chu mai baka Chloe chuan hun rei taka changa alo zir to chin violin po chu a zir pe to lo thu soin hobby dang monologue speech kanei to Heatherin min zir tirania chu wangin tu da tang chuan violin ka zir pe to lo ati vei mar. Lindai po in Heather chu chwa chal ngal titi in nimina Chloe ne na rei tak chung Indian biak char khan enge in soya atia. Heather chuan thina chungchang kan soilom a chan chu Barbara thi chungchang vela khan Chloe hian zo na anga lutuka tina chang vele. Lindai chuan chu po chu ni se Chloe hi violin lo practice puizom char la chaang alati chal tho wangin Heather po in en thak ruk reng anni ti chu a shethiam ngal. Neni kem zonga in chung kiltin adap kwa nu in a mutange. Tlaya marka ho chu chawti sha tak main thutlenga chule le maya. Ina lo Heather bula chuan a na thona a in hliam thute soin ani po in na chok na ti alak saka. Tin chutia na chok na pek mai chu du tok lovin zeitaka lem kwal velin fo hiala tumta. Marka chu rang taka in sa seng ngalin ho turin atiringot. Heather chuan neni kem kha ilo endonia min lo en ruchin reng zok lo mo atia. Chang lem lovin marka chu in chung lama chhawngal. Neni kem footage check chu langjui tatlatin an en nak chuan Heather nge mai chu camera ma a lolam zekin a in phel khum ta sia mai. En zui thei to thlot lovin a laptop te chu an khup ve ngota en lo mai omania. Engpo ni selin dai po in ngai chat la uriaw na engemo anei tak renga wangin an in chung khoi ke pa chuan nani kem chu akam zui ta thwa mai. Atu ka chuan Chloe te skula program lian tham tak a dona wangle telpui venge adu awangin ahna achanga ho ma adila. Remti sak ani nu chuan tlan chuang ngalin kalkonga atlan lai chuan man atok le thut. Police te chuan naupang ikidnap thu report kan dongani anti a. Thil shat swal pal in na yan yang ti in Lindai po in makati viau. Finfiana engma molo Mahse report andon chian wangin thu zo fia turin an shwai ta thau thawa. Chu awang chuan a fanu te sikula po akal man le lo pha.
Chloe po anu chunga chuan alung oi lo hle a apa markala chutibok Lindai chuan man ato ngot dan maktak chungchang chu hansui ve bok Mahse Mark ero chuan a chuan lam siam chupa ngain a oi saklo na sa hle thung Lindai po aril ru a buai tanak mai tin an buai na machon mek chuan header nen in kung kai na engemo anei laring fanin an naw tunu zet chu aring thei to thlot lawani na thok tura an roi don chuma a tho na hluite number nia pek chu daili an tuma Mahse ama headeri number lek lo ni zokin lak po ladu to lovin a reject zui tangat ngat maile chu mai ni lovin police ne na report thlen tu le Lindai ti khotlai tu po kha ama headeri thau hi ani Lindai chuan neni cam footage zong te chu check mai an tuma Mahse maktak main alo in delete vek apasal market chu achan zotin anin hau pha shep market chuan aruka an shiat mi alwa mi chevel en thakha an privacy pal zut na ni a chul katito lauti in a delete ani thosoi chuak lelama hetia an Nupa anin bakkai level hi headeri chuan ani kem install ruk ve kaltlangin markale Lindai ti in pahni na an la chei zo lawa changin alo thlir ve mek boknia atu ka chang chuan Lindai po in annaw tunu headeri ni na diktak chu shiat chian du in a chan chin chu a chui zui chanta anupui nu chuya a buai lain lelama markat na thok bang po ho ve che in nidang ang bukin headeri chuan adong song chale to hle chut chilin a in tura chuan drugs atel baka khosak lo lowa khosak pui tumru hle in a thlemvel na saviaw bukani Lindai nu chuina po in a vor top thlengin headeri nu le pa te in apo ta hlol mai apa chuan thalak sang te chu lo mu kwal velin a chuan mel viau maya cha ati thu a soi jing viau bok chuti lain thalaka a in chena ero ani ang rual in chena atan chuan a them lem tlang viau thungani tin makdeu main anu chuan eng thil po thleng se headeri chu apa bula ron shwai le to lo turin angen zui lom mai bok nia chun lama an pa le headeri te khosak dan reng chelovin Lindai nu chui ho po khuma chuan amu ve chot maya apasal po chu amu hil me ke moti in akai thodu lem lo zinga chuan headeri chu ban adu thu soin kan chornia changkhan ka ngai hi angam thei to lo shim kan ton ngai lo thil mak tak kan tong tareng bok nen atia Mark po in anupui thosoi chu I helova pom sakin headeri chu anna achangin an ban felta Mahse le atna lama chuan presentation pui tham tak nei donin Lindai chuan a slide show chu an ona chuta le apasal du tak Mark le annaw tu headeri te in chu e khalai video chu alo lang ta tung mai zak boxi thinrim boxi atlan hongalin apasal chu a chwa chal ngal ton engma shelo markala chu a thinrim rima lola chang zok zama in an bo rak po ho chale chutakara an fanu Chloe la chu an huzo ta chak lo maile chanchin chu police lampo shatir ngal ni in police tet nu chhuina changa alandanin khamini a Lindai in avatlo vengot te po kha headeri pian nanu le pate tak ni lovin fa atana latu te chau ani thu sha chwa ani le ta zel mai Lindai chuan neni kem setup ho chu chekwalin Chloe ruma aneni kem kamru ka changin headeri chuan thu cha nut che in markat na thona an in pani na zok lamakal turin Lindai chu atitani Lindai po athleng rang hle afanu Chloe po lo om nge yin afa ve thau nia in chal headeri po alo om ve nge ye headeri chuan afanu ani thu soin inaw pandeu laya nu cham ina in nu chya nge khakani e ashing tu nu nge po in adu lo le akal san ni shiom ziale ril runa thak zia kha isha thiam phak ngai lowang chu awanga inun le I chung kwa zong hi ti chiat vek tuma pen fel fai tak neya be chekani hi atia chu vele Lindai chuan a chor lai chu phorin he chi hi ka fanu kha ka or tir china kumriat liam ta khan car accident tokin damdo ina oma khata khan a ngonga changa hli sakin keima ngein ka orle ti shero
do ti soi chiang lutuk a chan chu khami chum khan ka fanu chu a hliam tor lovin a thi ve ani a ti ve tlat mai le an pahnih chuan in swal buain he darit chu ading changzo ka achang lek lek mar ka po ron thleng ve che in he darit chuan alo vit ol sam viau mai bok Chloe po hlawin a chap tuar to theile theilawa in ham thaule lindai chuan he darit chu an bei vele a reingial anin chai boy nu in inu ka ni phiang sen loveti pa in tukvera tang chuan a the thlatop lindai le chung kwa te hlim taka anin kwa khom le lai chuan anem thak tak he dari ero le ya chuan alo om to reng lo mai le hun enge mo chen liam le to in lindai mark le Chloe te po in chung ko nuam le hlim om tak an din vele ta an thil ton du om lo tak te po zoi ya hunin liam puin an hlim tlang le to hle chuti lain le lama bas pakhat chunga chuan tu dang ni lovin he dari ngei mai kha naw pom chungin alo om le ran to hei pui markalaka afa nge nianga midang naw om le chan to zok ti po shiat vani to hek su le ole engbo ni se ton chumatan chuan khati chin kha ni le ri mai sela video top thlenga min lo thlir sakawangin kan lom le tak zeta video dang lo chwale ma chuan tlang au channel lo thlir chin tu zong te in zawain ni man nuam mangcha mutui le vek ule